Shalom, selamat pagi Bapak Enang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai mai jalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nyarion pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senegore atas puji-pujian terima kasih ma isombahkon ur nami bamu. Bani bagal ni pangidopimu nadok marmudu-muduhon manramotkon masarihon golok nami. Baina sihol mamuka hurja nami saganjang nireon. Parlobe urasi ham hanami marhite tondimu nama pasingin. Torangi ham ur apa pikiran naya marhite hatamu. Ase bani ganup tanggung jawab nami saganjang nireon. Ihor jaon hanami in. Kumbani bulat niuhur apa kumbani tenger nihur nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalan rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siya marian bani panorang sugot nerion nabu isisehan nami mariteon channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panorang sugot nerion. Hari Senin tanggal 12 September tahun 2022. Tersurat bani buku 2 Timotius bindus sada ayat sia. Nama katahon sonon. Ay ipaluah anja idilo dohita marhite pandiloon nama pasing. Sedo halani pambahenanta. Tapi mangihutkon sura-sura apa idop ni hurnido. Nabi nereni bata ibagas Kristus Yesus. Humbani mulani nari. Hataon ay ma hata golpa-golpa ni Apostel Paulus subane si Timotius anak hinaholongan ni uhur ni ay. Asito tap tene begal atape lambin martambah tongtong semangat bani ibagas namandalan kon pangidangyon ni ulang mabiar bani sitaronon jana ulang gabegale ibagas parutolon na dopak kon ni ibagas pangidangyon ni totu topak tumang mahumani hataon nagabi ruji-ruji bata terlebih ma bani panorang bulan olop-olop on bata. Anggo natuari tanggal 10 sada September buena marolop-olop. Idah kita ikuriata IGKPS bani piga-piga gereja. Jana bani tanggal 10 waluna rope dasku bani tanggal 25 malas uhurta sopat kita 2 tahun tahun 2020 tahun 2020 sada langboy tene marolopolop marpesta olopolop secara tatap muka. Nah tentu ada nagabe ruji-ruji bata ibagas olop-olop ta asisitong-sitong marolopolop kita ibagas na bata. Marhitegon ni hata ni Apostel Paulus subani Timotius on. Na parlobi sahali maningon takas bata bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Bahasa ambilan na madear ay ma haluahon bata. Anggo lang adong ambilan na madear lalap mahita ibagas hagulapan. Songon parguluhan ni opungta nahinan. Halani ay bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Maningon do totap sirsir hita makagulukon ambilan na madiarin manjalo ambilan na madiarin marhitehon ni natotap kita tene sirsir laho manorihi ibagas ambilan na madiarin harosoh ni nebata si hagulukononta si horjahononta si ganopari. Napaduahon bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Marhitehon ni ambilan na madiarin. Songon Apostel Paulus, apostel na legan. Sonay agi Timoteus. Itape sebagai halak Kristen terlobi. Kuria na porsaya. Tardilo duhita. Ase manaksihon idop ni hurnine bata. Ang godoma ijalo hita tongon. Ambilan na madiarin. Marhitehon ni parambilanon ni Agustes, sonay age opung gareja pandita Jowismar, totu sonay mahumanihita ibagas parguluhan ta si gano pari
maningon dihut do humani hita ibagas pandilon ta ay dididah kita si pardihut do hita lo manaksihon idop ni hurnine bata na baggal in janah maningon do pakke hita bahasa pandilon hubata ay mapandiloon na mapasing artini ay halak na marespon halak na manjalohon halak na mambakuhon halak na mandalankon halak na manggulu ibagas pandiloon na humbani na bata gabi halak na mapasing do ilobe-lobe ni bata halak na mapasing na mararti do ay anggo sado kahon guluh ni ibagas sa gulapan nuan do mamanggulu ibagas saliharon itadikon mahaganup dosa halani do mamanggulu ibagas hapasingon ni nay bata jana maningon pakkedo humabata pandiloon ta law manaksihon idop ni hurni nay bata sedo halani diar ni gabeta sedo halani pambahenanta tapi dumuhu bani sura-sura ni nay bata kumbani mulani nari artini ay bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus nebatado na duk manotapkon ay ibagas guluta si gano pari bahasa asep gabi parsimada kita ibagas Kristus bani haguluhan si sadoka ni dokahni marhitehon ni parmate ni Tuhan Yesus gabi parsimada mahita tongon bani haguluhan na manongtong in ay maase barang ahape na sihol si jalohononta humbani na bata ay marhitehon ni pakkop-kopon ni oppa idop ni hurni Kristus in jana marhite parmate ni Kristus na dok makkop-kop hita hinan hamatean musuh tado jana nuan marhitehon ni idop ni hurni na bata marhitehon ni Tuhan Yesus Kristus langbe habiaran hamatean bata tapi bani halak na porsaya hamatean aima horbangan laho marayak bani haguluhan si sadoka ni dokahni artini ay hita mangguluh lang pitah manaksihon idop ni hurine bata bani haguluhan ta si sonari tumang tapi dihut do humani haganupan halak na magbakuhon idop ni hurine bata na mangguluh ibagas ambilan na madiarin parsimada bani haguluhan si sadoka ni dokahni marhitehon ni Kristus Jesus nadop paluahkon hita kumbani gomgoman ni dosata halani ay jalo hita haporsaya hita jana mangguluh matongtong hita ibagas ambilan na madiarin nadomma paluahkon hita nadomma paliharhon haguluhanta talobih halak si malungun ase hamajuan na ialami hitape gabe puji-pujian maay bani goran ni Tuhan janah guluh tape bahen hasangapon ni goran ni nebatama amen martonggo makita ajari hamhanami tongtong bapa ase lambin mangahap kanami ijalohanami tongon ambilan na madarerin bahen haluahon nami doin jana marhitehon ni ambilan na madarerin idiloham dohanami ase gabe saksimu itongah-tongah ni duniaon na mambarit na tetap sirsir mambaritahon habagalon ni idop ni hurmu janah lang mabiyar hanami marsitaronon ibagas na manaksihon hatamuin ase labin rohbuen itongon halak na mangguluh ibagas ambilan na madiarin marhitehon ni Kristus Jesus nadop makkop-kop hanami amen jaloham mapasok-pasok humbani Tuhan na batata idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni nebata bapa apa parsoran ni tondoy na passing ma namak kasomani na siyam haganupan amen ora sobat taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus selamat marhorjama domma ibere hubatta bohal haguluhan in totu bani horjatta sadarion pe martambah-tambah mahomani gugohta bani ganupan horjatta sa ganjang niron shalom.